Nana Sabin Akrofuom hene baako. Bira emunyama ode hyemi. Me ma wanim enwa seda. Na me ma onu hu so da. Emunya nyina gina esapa me ntuye. Ane nkudin a bira me na okunye. Eno no ahwe ho a ode hyemi emunyama. Bira won me nka asumsam na me mane beda bedwam. Na mo mete richere dia bira me yi wasitiri. Bira wo frem ya nopa ewia anajo empo anajo de suoma na samama mete wo ba ko sabre otutu pokunelche a wode kai Sabin Akrofuom Ankobeahene wenya asibibi acheni wura sesede abeye na Ankobeahene awo Sabin Akrofuom ekwasu piasale na no ahwene na oda hwene mu kutumrumu oda hwene mu banchrobo a ono no hobona tuduro okuntu pa no ususu akwa kwantifiji abo also adoto baraba ba usura krokre otutu Opoku na Twi yado na nam konya chew otutu Opoku na Twi no na ba sasla kusrada watanta futafe tena kani ya tenta fro wo suprapa wo podu pon okomu kaka jamadu wo so adoto no watutu wo bama anya bama ne bama no kotie bese ene otutu Opoku na Twi sesade waye Ankobeahene ewo Sabin Akrofuom binyuma pa na obrasie ninim die enti na Sabin Akrofuom yene na se kofi wa shene ni monyam ayen Ankobeahene awa Sabin Akrofuom asese ni kunya de ane otutu Opoku na Twi sese wa Ankobeahene otutu Opoku na Twi no wa so adoto ana baba ba wa wanam otutu ewana otutu Opoku na Twi no Nana ose kofi oye Sabin Akrofuom hene ehye otuotuo Opoku na Twi a wodi kan na oye Sabin Akrofuom Ankobeahene one nabusua nananom
ekona ebusua se dabi yeteda enye esese yeko na yekoda yura ase the senti one na busua ba o madam mo ho a mo eda yura ase nti ehunu de ekoso a na adesre an manyam sha na Asante Akrofuom hene wode share nana tuo poku nantwi wode eda yura ase se na ni aso eye ne fe na ye na ni jeso nko kwan so pa nti betie Roma so mo ba ya onu kuta wo nsem snap pentu on di beyi wa ye bulu nana hema so de snap srada afei doko mira una ko jeria mira on di wa ye bulu doko enaka enai esuo enaka yenu Mira on the Wayakuru. Mira way a Yagoba is soon your own Tanadia. A tie to Poku Nantwi echi na wada Nira ase. Sabre oye na Ankobeahene to Poku Nantwi a wodi kan a oye Asante Akrofuom Ankobeahene. Ushintim preko bema otiebru na otia kokoro no fenten frem o meneso no o so adoto bere baba ene yewa wahene no nyam pa wahene no nyam Akobia oya yenim kwa yenim gwanio akobio Sabin na dia etiano no ya de ensaye ne nyira aba no na we ya de di kan nana afie sao ayeboafo woye na Asante Akrofuom hene echiame wotaso tuatu poku nantwi oreso na Asante Akrofuom hene na Ankobeahene ena Asante Akrofuom ya nije pa aya nika aya yura ya de nyina na se kofi washa amana enmonyam no apagya wo mo na se o mababa ye ahene achame ene Ankobeahene ene ya nije da pa na de tenie ye baba wo mo na ya kwa kobiso manu disem se dwumadie no omu betimi ana omu ntimi ana de omu betimi de aboa yewura na yinie no abaye kese enti baba wo mo ye biso manu asem sabe de na mpagye mu anananom amano akwaba anmoniyo nase kofino no okutu pakatachi also Dr. Barimaba Osra Krokla Kaka Jamadu Nase Kofi the Kame Bako Wada Wana Washuman Mujam Wado Mase Omo Mutlumpa Nase Kofi Mutlumpa Bablo Achacho Kulala Brabre
yensaka watu poku Natwi a wodi kan a oye Sabin Akrofuom Ankobeahene yera yama akwaba that's ebru wadama we ya abamu nipa na we police ni na adwuma kese da so etu ewo Ghana nyina ana Kumasi ampo na wo hweso na wasa beje adwuma yi ato so na obetimi die adaroma bibi a wo ye bia no wodi nyame di kan na wodi termina nyame be ma ho ahode am wetima ye enti enyina na ye dan nyame na so no determination so form very key aspect of everyone's life or say ade a wo ye bia no nya nsie say ade na wo ye no ubetima ye na nyame so boa wa ebe ye yi ti nyame intimatima ye na ehye ben na odi agu akwan mu a wode ba beboa wura mi wura de mi free say me de hye agu akwan mu say na ono aka ye no ache de bia menene na ma bibi wo ho a eba ne say mra kwan so a me tunufo wo ho ama menene edi ho nkomo bebre apart from that me hu say kroma ha say be ebru ye no binti ama asundue wa ha de bia bibi asi a yetu ho na montam say be ya bone fosam ane niema emakro emunyo yetu ho na mo say be ya asundue beba enti mo ametim de abo menu mi wura ne say mehwe say ko no asundue bebam na afen so eniema bia ekoso de nkoso ane mpuntuo ba bia so no na support mi wura ami etimaye say be ya ekro no baji na nmo nyam ya wura de bia no ye kan ya se trede ko no nya trede Sabin Akrofuom enti Johnson a wusi so ansa no ma ano Sabin Akrofuom kwanta o say ye project ko no makro no nmo nyam no epeja kosoro na enmo nyam ka yewura santehene ye bi ka yewura so a odi hine wo Sabin Akrofuom a enti mo a mesomra bo ami wura eno no yo wo ma ya tiasese da bia ye ka no trede enso anya trede nemum Sabin Akrofuom enti wo ba beboa na apeja na futuo be na ode ma emrante ne maba wayi o mo kuro yi mu na kuro na timi apeja se de menhunu ni say wo ya brante ne ababa wa o so ye adwumaden ana adisua school ko eno ne ade da mi wura akoma so sa mrante ne maba wa wo kuro ma no aba yiro mu asua ade no matima yenya akuni ni abrempon wo kuro ma sei enti yenya ye beboa ama adisua akoso na afen so enunum basa eye tramo na eniama ababa yi amrante ne bi etu aguso a omonum no ye behwe say ye no mbe kasa na ebetu omofo na omacho omo afiri sa ne man say e wo ho a e man koso omma amrante ne batsa omo mpabre aha enti ye behwe say asundue beba na di party sa no omacho omo afiri nuboni no mu na kro no enya na asundue afa ne ntuma pa afira yabada otu poku Natwi a wodi kan sabre wono na ya Sabin Akrofuom Ankobeahene yabada yewura sepa se yewura na se kofi wa hye mo nyama enei wa ba ya Sabin Akrofuom Ankobeahene o hwinte prako be ma ote ebunu na wote akoko ene otu poku Natwi kaka jamedu no sakati mpo bia yedi akoa na otu poku Natwi wo so mebe wana kwa safko kwaku safwa wasa so je ne safwa egu ne safwa so also no tono no osusuma kwa kwantifiji abo a no ne die susuma odo sha panka seso ne esirisi akwa yedi nkunme so ana waso adwumanum na obetimi aye ne esewrade nyakopon se omontanachi na nanano montanachi na Sabin Akrofuom mai enso entanachi na ne dwuma no enimu na enso asantemani na meso Sabin Akrofuom ani otu